Yep. Selam minем şayanlarım hem selatlileriim. Bir atna ötüp de gitti hem biz sizin bilen yeniden görüştük. Uzakka suzmuşağına efirde jırlı selfie hem biz başlayız. Bugün nerse turunda söz barır desegiz, elektr togu yani energetika. Köpleriniz nige şunday over tema deb aytır, lakin qo'rqmag'iz. Hazırdanık o'zingizni tinchlantirib qo'yasim kelar. Ellerinde over formulalar öğrenmeyecekmiz, onların sizge mektepte öğretecekler. Bilesizmi dostlar? Bir kunni oila bilan bir yanına qonaqqa qaytib kelmoqchi. Barisi da aybat bo'lar kebek tuyuldi. Ishim da ko'p edi, lekin qo'rqmisha notebookimni oldim da yo'lga chiqdik. Lekin buran degan narsa bütün planlarni ostin üstüne keltirib soldi. Bütün amalda o't bitdi. Lekin buran degan narsa bugungi tema bilan nishik beylangan desangiz, mana nishik. Kuni bo'yi ishlarimiz, maqsadlarimiz ortidan quvib, turmushimizning tub bir resursina e'tibor bermaymiz ekan bi. O't bitgach, butun dunyo to'xtalib qolgan gibi. So'tqichlar ishlamay, jilitqichlar jilitmay. Butun dunyoda qorong'ilik, o'ng'itib bo'lmaslik hal. Şul mezgilde barımızda telefonlardan ayrıldık da üstelde balkıp durgan şam yoqtısına jildik. Qiziqli haller bilan bo'lishdik, o'tganlarni esga tushirdik. Ko'pgina narsalar unutilgan ekan shul. Amina o'tgan atna klibin unutmadingizmi ekan? Aytingizlar birgalashib qarab esga tushirik. Klip İşlerim uyni gülemine gülmeyim. Siz madur kızlar nik şoyardasız. Siz madur kızlar nik şoyardasız. Min avulda gel paşotda her şok maktilar. Siz madur kızlar nik şoyardasız. Siz madur kızlar nik şoyardasız. Anlaşılmay benim hislerim. Şuna yok mu yalnız öter benim kişilerim. Siz madur kızlar nik şoyardasız. Yüreğimli yanlarım ağlamlıyız. Siz madur kızlar nik şoyardasız. Yüreğimli yanlarım ağlamlıyız. Kızlar. Eğer köpleriniz elektr togun eligine barlıqqa kelgan deb o'ylasag'iz, yolg'ishasiz. Olimlar fikrincha elektr toguning barlıqqa keluv yili 1800-yil deb sanala. Naq shul yilni Italiya fizigi Alessandro Volta birinchi batareyani o'ylab topa. Lekin endi ona qadar da elektr togun oshuv ham anglatuv bo'yicha ko'pgina eksperimentlar o'tkazilgan bo'laydi. Endi mana 300 yil o'tgandan so'ng elektr togi bizning jamg'iyatimizning ayrilmaslik bir ilishini avrila.
Уйлап кына карагыз. Электр тогын бер атнага, юк, бер көнгә сүндерделәр ди. Без ни эшләргә дә белмичә утырачакбыз бит. Ләкин буран чыгып утны сүндергәнче сезнең әлегә эшегез бар. Беренчесе, ул үткән атна биремен искә төшерергә, икенчесе, ул биремне уңышлы үтәүчеләр белән танышып чыгарга. Киттек. Бездә бик таулар барлар, тау астында таллар бар, талыда яфрак миндә сагыш, сездән инде хәлләр бар. Талыда яфрак миндә сагыш, сездән инде хәлләр бар. Тау астында салкын шишмә агып төшә уллакка, сагынуымны әйтер идем җилдә исми ул якка, сагынуымны әйтер идем җилдә исми шул якка. Алмалар үзәр идем лә бауларга түзәр идем, янмаса бу йөрәккәем сагынуга түзәр идем, янмаса бу йөрәккәем сагынуга түзәр идем. Утны әле Аллага шөкер сүндермәделәр. Димәк, без сезнең белән биремне уңышлы үтәүчеләр белән таныша башлый алабыз. Беренче катнашучы. İkinci katnaşışı. Bizdə bir dağlar var, dağ astında dağlar var. Dağda yapraq mində sanır, sizdən indi xələr var. Dağda yapraq mində sanır, sizdən indi xələr var. Üçüncü katnaşışı. Almalar üzer idim elə, bağlara düzer idim. Yanmasa bu yüreğim, sağınığa düzer idim. Yanmasa bu yüreğim, sağınığa düzer idim. Dördüncü katnaşışı. Bizdə bir dağlar barlar, dağ astında dağlar var. Dalda yapraq mində salır, sizdən indi xəllər var. Dalda yapraq mində salır, sizdən indi xəllər var. Dostlar, elektr тогын табу бірде жеңіл іш түгел. Бір қазаныбызда ғына оның үшін меңләгән кіші тир түгел. Шуңа күрә электр тогын бушқа сарыф итмәгез. Аның да қадірін білігіз. Тапшырубызның башында әйткәнчә электр тогы белән бәйле барлык тикшеренүләрне һәм тәҗрибәләрне бергә тупласак, бүгенге көндә безгә таныш булган энергетика дигән өлкә барлыкка килә. Ә менә сезнең видеоларны бергә тупласак, искиткеч, моңлы, матур клип барлыкка киләчәк. Карыйбыз.
Bizde büyük dağlar var da dağ aslında dağlar var. Dalda yaprak bizde sağınır sizde indi haller var. Dalda yaprak bizde sağınır sizde indi haller var. Almalar üzeridim de şüpheler üzeridim. Yanamasa bu yüreğin sağınılar üzeridim. Yanamasa bu yüreğin sağınılar üzeridim. Salgın şişme boylarında Adılar işin senide Tavır ısken illerinde Ömür kişin senide Tavır ısken illerinde Ömür kişin senide Dağ astında salgın şişime ağır düşer ulakka Sağınavamla eyteridim şilide ismi şu yaka Sağınavamla eyteridim şilide ismi şu yaka Sağınavamla eyteridim şilide ismi şu yaka Bugün avırırak temaga kirip gittik akırsı. Şoňa köre ikinci tapşırıbızga birimiz jiňliräk bulur. Sözlerin yazıp barar üçün defterlerini alabız da hem yana birimni qarayбыз. Яңа үрләр яула дигән кебек, яңа еллар бик тиз килеп җитә. Яңа сулыш биреп һәр кемгә дә, яңа еллар бәхетләргә илтә. Онытмыйча сине дә, мине дә, өләшә ул бәхет шатлыгында. Әкияттәй серле ул яңа ел, әйләндерә хәтта җир шарында. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, шатландырып халыкны, килеп торсын ел сайын. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, килеп җитәр буранлап, онытмыйча без барын. Яңа ел, әйләндерә җир шарын, шатландырып халыкны, килеп торсын ел сайын. Электр тогы безнең тормышыбызны яктырткан кебек, сезнең тавышларыгыз да дөньябызны нурландырып, яктыртып турсын дигән теләктә, без җырлы Софи тапшыруы сезнең белән киләсе очрашуларга кадәр дип сау булашабыз һәм видеолар көтеп калабыз. Сау булыгыз!